Maya payuldo po ning Gino, ini po ing panibayong dake ning ke katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Dakala tradisyon ding Pilipino, balang panahon ning Kwaresma, at dening tradisyon keraklan tuturing dalang panata at paralan ning pamagpenitensya. Pero balo yung ding tradisyon, pamamanata at pamagpenitensya, miyaliwala balang lugal at bansa. Bakit kaya? Tuturo na kay katamo ning telata metong alibu adong dalan hanggang metong alibu adong dalan at siyam ning Catechism of the Catholic Church na bistaman at ing Santa Iglesia metong niya king kasalpantayanan at karing sakramento papakit na impanga metong na king kapamilatan daging miyaliwang tradisyong liturhikal o liturgical traditions. Ing liturhiya para yakaring balang tao at kultura. Pauling ing maya pabalita, mi panaralya ka ring sablang lai. Anya naman ing Santa Iglesia, paintulutan na ing pamibagi ka ring liturgical expressions, ban ing biye kasalpantayanan, maging makabaldugan ka ring miyaliwang lai at kultura. Manibat pa karing mumunong siglo, ding komunidad kilub king Santa Iglesia, pagselebranda ne ing liturhiya king makaayon king karelang sariling kultura at lugar kabilyan. Anya naman linto laring miyaliwang tradisyong liturhikal, karing miyaliwang lugal ning Santa Iglesia. Dening tradisyon, may buula paulin ning kasalpantayan ng apostolika o apostolic faith, at mi pasalaking buong katapatan kening kasalpantayanan. Siwala da ing metong mong kasalpantayan ng apostolika, dapat makaayon la karing miyaliwang kultura at lai. Ing Santa Iglesia, aliya mapipit na pauli da reni nunelakwas yang lalabong. Ding miyaliwang liturhikal na dapat o liturgical expressions, papakit da ing pangalaganap ning Santa Iglesia o Catholicity o universality of the Church. Ala ka rening rito areni ing mas matas kesa karing aliwa. Dapot atin muring ang gana ning pamiayon king liturhiya king sariling kultura. Alila malyaring baywan ding maulagadang sangkap ding sakramento ang tining nung makanano na lang tetag Kristo. Dapat lang maging tapat king kametungan ning Santa Iglesia at king katapatan na ning kasalpantayanan ding nanumang kultural na pamipasyag o cultural expression. Dakala salamat po king pamakiramdam, pasibayo po iniingke katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Maya payabak po, mitipon tamo kaniting kadwa ng Domingo ning Kwaresma. Ing manimuna king kekatang kapagmasusyan, iamong Arnie F. Serrano.
kong kasalanan, kakulang kalimot, malungkulaman di ka na kulang ko dyan. Ulihan mo ka lang, ibig akong daktan. Sa kong lelangan, hindi mo lugan, Dapat nanugewayo, inulog ako. Ayaw ko kalak, akong pagkamalang, hindi ko kasalan, kakulang kalimot, malulungan di ka na kulang ko dyan. Ulihan ko kalak, ibig akong daktan. Alam ka, Paris, kayang inumis. Balik ko ka lang, akong pagkamalang, hindi ko kasalan, makulang kalimot, malulungan di ka na kulang ko dyan. Ulihan ko ka lang, ibig akong daktan. Ing lagyan ng ipampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyago ng banal na Espiritu, mantabaya kay kaingan, Kekan timurin. may ayaba kay kaingan po, at o ning kadwana ng Domingo, niting banal a panahon ng Kwaresma. At bang kanita, bebe tayong matampang nga pagmasusyan, amin ang talapat pagsisyan ding kasalanan tamo, anyaran pahilulos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoong Jesus, masantingin nga ti kaketing kayabe mi, Ginoo pangalulu. No, pakalulu. Yesu Kristo, iking pakamalan, anak, amagtamasa king kaya panalub ningid pa, Kristo pakalulu. Gusto, pakalulu. Ginoong Jesus, sasabihan mong eke tatakot nune tukenda ka kekaban ning dalan, Ginoo pakalulu. Ino, pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katamo nga sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Uy, paning sada, keka alang mayakit, ayalino ning pamagbayo. Nune mo yung kaganapan ning biye, at alangang ganan akatutuan. Ibuklat mo ring puso mi, king siwala ning kekang amano, at itimawa mo kami, king ama naming dalundong, at tatakap ka ring panimanman mi. Ibalik mo yung sala ring matami, ban atangalan mi yung anak mong mamaos ke kami, king kapanisyan, at pamagbayong puso. Uling mabibi at magari kambe mo, manggaman king alanganga. Amen.
Pamamasang ibat, king libro ning Enesis. Nga na ning ginukang Abram, lakwan me ingke kang balen, dingke kang kamaganak, at ingti bale-bale ng tatang mo, at saka kamunta king labwad, a ituldu ko keka. Dawan da kang meto nga maragul a bansa, at panwanan da ka. Maging bantog kalagyu, ban magamit siya anting metong akanwanan. Panwanan ko laring papanuan keka, dapot isumpa ko laring manyumpa keka. At kapamilatan mo, panwanan ko laring sablang bansa. Mekoya Abram, antimon, ing inutos na kaya ning Gino. Amano ning Gino. Aman ning Diyos. Gino, pakalulo mo, ke kami sa ipakit, antining ke kake manalig. Ulinging amano ning Gino, mitmong katapatan at apanaligan, sabla ng depatan. Kaluguran na ing hustisya at ing katapatan. Yatu kayayang kakatmuan, king kayang lugod. Dapat ing Gino, ingata nala retang makitakot at kaya gagalang, at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panahon ning danok, pagkaluba na lang pamangan. Ingginuyang kekatang kapanayan, talasawop at kambilan. O Ginu, lugod mo ke kami sa ipakit, antinaning ke kake manalig. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Magtiwala ka king upaya ng Diyos, at kwanan mo ingke kang dake, king kasakitan, alangalang king mayap a balita.
Linigtas na katamo at inaos, ban maging balen na, e uli ning depatantamo, nun e uli ning sarili ng parasan at grasya. Pigkalog na iti kaya katamo, king kapamilatan ng Kristo Jesus, bayo pa melalang ing panahon. At ngeni, mi pakilala iti, inyang dinatangya Kristo Jesus, akia katamong talapagligtas. Leko na ing upaya ning kamatayan, at pepakilala na ing biye alananga, king kapamilatan ning mayap abalita. Amano ning Ginoo. Tuyot kapurihan eka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Tuyot kapurihan eka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Meramdam yo, ibat king maslag abiga, ing metong asiwala, nga na, itiya inganak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan. Pakiramdaman niye. Ing Ginoo mantabi kay kayo, Kekan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. kaya kekang o Ginoo. King panahon na ito, tikin na lang Jesus di Pedro, ang ponding mikapatid a Santiago at Juan. Ilang apat, minukit laging meto nga mata sa bundok. King kakakit daring atlong alagad, minaliwayas kay Jesus. Ing lupa na sinlagyang anting aldo, at ing imala na meging maputiyang anting sala. Kabudabud, ikit dala, ri Moises, ampon i Elias, makipagsalita la kang Jesus. Inya nga ng Pedro kang Jesus, Ginoo, masanting ingketi tana pa mo. Nang bisa ka, mitalakad kong atlong tol daketi. Metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalita, inyang ing maslagabiga tikpanala. Merandam niya ibat king biga, ing metong asiwala, nga na, itiya, ing anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan. Pakiramdaman niya. Inyang dindamdering alagad, ing siwala, may nga takutan lang mo nano, niya may pasubsublaking gabun. Linapit Jesus karela at kilbit nala, mibangon kayo, nga nang sinabi, kayo tatakot. Inyang minatnala, alalang aliwang ikit, karin nunemo Jesus. Kabang kukudos laking bundok, nga nang minyebili na Jesus karela, ala kayong babalitanan ni Numan kingikityu, hanggang esobling miye, ing anak ning tao. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Apurian keko Kristo. Mayapayabak pa si Bay po. Kamusaya po yung parmingguyo. Okay kayo mo. At salamat naman. Yan po'y palagi tang pangade. Ing okay tamongan. Agyang ano pa yung pagdalanan tamo. Ing okay tapa rin. O ing eta naman na pigilan ng nanumang malyari. Sa ting mahulaga ing masanting tang pakirandam. Lalo na ing kapayapan kayong pilubluban tamo. At atyutanapin po kaniting panahon ng Kwaresma, nung pansinan nyo, ketang mumunang Domingo,
may dalata keng disyerto. Ket ang kanyang metoksoy nga pong Ginoo, disyerto niya impisang banta magagawan tayang disyerto malangi. Kasi yung disyerto ka rin Hudyo, lugar yan ng apong Ginoo. Lugar ng no ka rin makapag dili-dili, makapangadi. Makanyang mintaking disyerto yung Ginoo, 40 days and 40 nights, para kaniti, king mas matikding pamakipag-ugnaya na, pamakipag-dili-dili na, king ipa. Na makanya mo na po'y panagkat ng Kwaresma kaya katamo. Yung Kwaresma, panahunay ng itamo mismo naman, di nan tayo pang mas marakala oras, yung makipag-dili-dili tamo king kaya katang miglalang. 40 days and 40 nights. At ngayon po, o ini, alataking disyerto, at yuta naman king bundok. Papansinan, bundok naman ngayon, yung Ginoo, kambering at lunang alagad, minukit laking meto nga matas a bundok. At bundok, pasibay yung bundok mo naman ka rin, Hudyo, lugar ng no ka rin bala mo malapit siya nga pong Ginoo. Ang Diyos, anya, patse po mga di nga pong Ginoo, kay sabihan da rin evangelista, mumuntaya, it's either na king ilang, or king bundok, king bundok-bundokan, karin niya mga di. Uling yung bundok, para ka rin Hudyo, pasibayo, lugar nining apong Ginoo. Nya siguro po kaya katamo, lawin nyo, potang mag-retreat tamo, either na muntala Baguio, o kaya muntala Tagaytay, at yun lang ka rin bundok. Pero nung napansinan nyo po, ketang may labas sa Domingo, may natili keng disyerto yung apong Ginoo. Yung demonyo, tinahid na yung apong Ginoo, king bundok, king babo bundok, at pepakit na mo kano ing ganaganang pibanjan at kayamanan king yato, at nga nang migsalita niting demonyo, nga na, bibiyengan kaya kanganyan, nung ika nga na, magsakab ka, harapan ko, at samban mo ko. Yapin po yung kahitan, pero ngayon po, ngayon king katang ebanghelyo, at tsula king bundok ng hapong Ginoo kambering alagad, kabang at tsula ka rin, ing miyiglo, ing may linto, kareng alagad na, aliwang pibanjan ning yato, aliwang kislap at ning lilipas ang kaligayan king yato. Nune, ing kaligayan amiyaslag king lupa ning hapong Ginoo. Inyang sinlaging lupa na balamualdo at ing imala na alayang kasimputi. At karin, meron damit ang boses ng demonyo, ingke ka ganyan. Nune itang metong utos, iba't banwa, nasasabi, kareting alagad nga na, iting anak kong pakamalan. Pakiramdaman niya. Adwang bundok. O, same bundok. Bundok lang ang dito, alam bundok dito. Pero, itang karanasan, manaliwa. Itang destination ng karelang denasan, aliwa. Itang metong, ing papalad na kaligayan alilipas. Itang kadwang bundok, ingeni kaligayan aalang kupas. Sa bagay, yung bundok nga magsalita, depende mo nung makanano yung bundok kaya nung naning experience mo kayong bundok. Pero timpong kasabin nga na, it is lonely on top. Kita ka nung ating kalungkutan po ang disnan mo na itang taloktok. Mapinan po itang atsuka ka rin, kanandili. At timpong metong kwento, yung metong mountain climber. Pagsikapa na, yung buri ng okyatan, yung Mount Pulog. Kaya tiyatang Pilipinas highest mountain, sa Bisayang mamukit ka rin. Anya, o ito, King Aldong ito, sa Janet, minukit siya ka rin. Diyang makananong bang kasakit, yung trail, naning dalan, pahukyat, hanggang king mira sakit ng taluktok.
At anyang miras sa talotok nga na, ay kasanteng nga na, kasanting kene nga na, wala mo daramdaman ko no ring kakantaring anghel. Nga na pong magsalita. Ang kanyang bisayang magpicture. Aro, kapanay kitang bag na, o talayang camera no? Kalingwaning camera no? Kansanting pa mo yung view. O na picture kitang masanting ng mela ko niya yung camera na. At makanyan pupotang kay. Na kahit todo kayod tamo. Bangka nita mo, may kuwalta tamo. Sumikat tamo, maging mayupaya tamo. Maging tanyag tamo. Sa karir tamo, mga mamayagpag. Ang anyang ikwame, ren palang mawulaga. May kalingwan do. Only to realize na retang maulagang dapat at tsuking taluntok kaya be mo alalo at dahil niya piling pamilya mo ng kakaluguran mo ingapong Ginoo. At I guess bado yun po na yung sasabyang ko na potang kay nung kapila may kwalta nga na karin may si Rabie nung kapila niya sinikat kanya meging masungit ang pongas ng sakit lapitan. May naliwaya ugali, mo na arits. At kanita mo realize na yung kalungkutan, yung detang sablang pakamalan mo, may wala lang. Anya, uy ni po yung ning metong abundok, ning kukupas, dilipas asaya, ing makayatong saya. Samantalang itang ngini, o ine, itang lupa na ni nga pong Ginoo, lararawan na itang lighayang ekukupas. The glory of heaven, the glory of God. At karening nga doon bundok, sanong pilinan tamo. Kareting atong bundok, sano ing mga buritang miras kaya katamo. Nung buriya po itang lilipas na atula, ing kikinang pibandyan ning yato, bali no ka rin ko makirandam. Makirandam ko kang taning. Makirandam ko king sigla na ning yato o ning at ni taning. Pero nung ing buriyo at ing burita mo, ing kaligayan ay kukupas, ing ligaya banua, bali yun no ko makirandam. Nga na ning siwala, iti ing anak kong pakamalan, pakirandaman niya. Makirandaman tamo, makirandam tamo king Ginoo. At yung panahon ng Kwaresma, kaya nakatatatayran ng Santa Iglesia, ing lalo tayong pakirandaman ing Ginoo. Uling yan tunay babye direksyon king bieta mo. Nakatamo ilili at nakatamo ipahamak no na yung bitbit na kaligtasan at kanawan para kaya katamo nga. Asang kasakit po mong makirandam ngayon makanano sa nang kanging yato. Reng motorsiklo, reng bubusina, o itap nga tsuka king bale mo, okay, ba't magkaraoke, mag-video king siping mong bale, sisintunado ya pa naman, no, sanang maka-spar yung boses, no, nang makabuisit siya, pero nang kay po, reng mangyeking biyata mo, reng gadgets tamo, alang patugot, tatal ng tala, at nanong nga scroll tamo, ilang mangye, at potang kay mililele, ing dapat oras ay biyataking nga pong Ginoo. Nga po, challenge po kaya katamo. Nung may 30 minutes ko kita cellphone nyo, nga naman yung alben nyo keno, papilungan nyo, itang 10 minutes, ibiyemeke nga pong Ginoo. Pwede kang basa may gospel of the day. Tapong makanini. Ing dinan tayang oras, ing makipagdili-dili taking nga pong Ginoo. Or, nga napin nga pang Ginoo, magsalita kaya katamo, mo king amanong papasig na king Bible, magsalita ka pamilatan tamo, king balang metong kaya katamo. Pota po, mga mana yung king asawa yung masakit, king anak yung nabalang malalyari king biya, tig pa naman po nga ba sa akin kaya kaming group chat,
tungkol ka rin anak, ka rin kayanakan, maka-alarm niya. Bakit? Ingisipan tamo the safest place. King Yato, saan yung safest place? Dapat yung pibale-bale. Yung pibale-bale tamo, dapat it is the safest place. Lalo na safest place for children. Pero kini pong group chat mi, at makakatakot. Dahil nga anak, na magsalita. Pero retang nga papagsalitan da, ing balera pa, iyang lugar ng kapahamakan. Ing lugar da pa, iyang lugar ng pangamanabuso. So, hindi po medyo mas makatakot siya. Pota po, kailangan migising ni mas-mas. At king setting ng pibale-baleta mo, ing Diyos mga mano yan naman. At sukat pakiramdaman tayo. Niya po tapong lawin nyo, watutu, ang katana-katana nga pong ginukaniting panoning Koresma, muntataking disyerto bang manalangin, muntataking bundok bang makipagdili-dili kaya. Di na niya pang panahon at oras. Pero disyerto, bundok, at siya nga pong Ginoo, pero tsuya naman ang demonyo. Pumapansin na, kitang disyerto, may nga di ng Ginoo, at siya yung demonyo. At siya yung bundok, at siya yung demonyo. Ing lugar ng kabanalan, pwede naman pa ng lugar ng kasiran. At ganiti pong Kwaresma, siyempre, mong buritang gawan ka rin, pibale-baleta mo, nangeni para ka na ako, nung mantuntang disyerto ang pong bundok, ang karungot may nga pong Ginoo, napupunta ka rito, ring pibale-baleta mo, ding pipagobranta mo, nung ka rin tamo man para maraton, o rending disyerto ang pambundok tamo. At yung pong meto nga monk, kitnande kasi may dato niya kayong bundok at nga na ng reporter ang mengutang kaya. Nga na, pinili mo naman magdatong ketik yung bundok kayo ni, ka ba mayaburido, ang pang mainit kayo na, mababato. Nga na mengutang kayong monk. At nga nang nagsalita, depende nga na. Ing bundok batuya mo. Nung imbibitbitan ko kining kasalanan ko, ingketasan ko, kulungan niya mo yun eh. May ngari kong preso kining bundok. Pero nung daralang ko, ingatyo keng loob ko yung kaladwa ko, ing lugar ay ni Pisambanya at Katedral. At makanyan mo naman po, karing pibale-baleta mo, karing pipagobranta mo, nung karing kawan maraton, ing sanang mag-agawa tamo, la lugar nung karing makakulong tamo, king kasalanan, king ketasan, o na naman gagawin tang kalokwan, matransformada, king meto nga Pisamban at Katedral. Nung ka rin tune, ingapong Ginoo, panandaman tayo, aranasan tayo, karungot tayo. Amen. Ngayon po ipasag tayong kaya katang kasalpantayan king Diyos, aya mismo, karing nung karinta mo, karin at suya naman. Ating grasya na tunay lalapo, migit king kasalanan. Nya nga tang may pasyag king kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, Diyos, si Panglubos Mayupaya, ni na lang kimbano ang pongyato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagliking upaya ng Banalay Espiritu, ni bayit kang nuwa na Mariang Birhen, inasa alam ng upayang Poncio Pilato, ni Pako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king Katlong Aldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos, si Panglubos Mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabyem pon may nga mate. Sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king kami sa makling banal,
king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasubirang miering mete, at king biyela nangga. Amen. Manalangin tamo king ginutang Kristo baning sala na sunlag karing hanggang balayan ng Diyos at king mabilog ayato nga tamong manalangin. Ginoo, busan mong sunlag ing sala mo kay kami. Basta mo sunlag sala mo kay kami. Ginoo, pasalan meng kaya kang iglesia, king maningning mong pangayatsyo king kaya kang kayang lugod, at pamananggap karing sablang balayan at kultura, kareng kalulu at kareng makwalta, kareng masikan at kareng mayna. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mo sunlaging sala mo kay kami. Ginoo, kasyan mula ring maningning mong sala, king pamuntok ding bansa, ding mumugit king ekonomiya, at ding politiko, bang matadlang katuliran at kapayapan kareng-karelang balayan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mo sunlaging sala mo kay kami. Ginoo, bustan mong ing maningning mong lupa, sunlagya kareng hanggang palpikasala, kareng hanggang daralan kasakitan, kareng ebyasang lugod, bang mirinan lang kapanaligan at tetagan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kay kami. Ginoo, bustan mong ing kekang lupa, aslaganon tula, ring at tsuking bingit ning kamatayan, at ding sablang mayango na biyeng pakamalan mi. Matula mong tanggapan king kekang santungan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kay kami. Ginoo, aslagan mo ring lupa mi, king kekang pangayatsyo kaniting kapulungan, bang manatili keng susulong king kekang biye at lugod, at yaninag mo ing kekang sala karing hanggang akakatagmumi. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, sunlaging sala mo kay kami. Nginipuaduan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, mayaping ati kaketing kayabe mi, parati kang manatili siping mi, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Amen.
Manalahin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos, mayupaya. Kapanya sana ng Ginoy, tingdaon, karing gamat mo, king ikapurya po ni kaligaya ng lagyuna, king ikasaplala, tamo at ting mga. O Ginoo, deti ngay na yampang mi, linisan da kami sana, king sablang dungis ning kasalanan, at pabadalan da kami sana kaladwa at katawan. Kaming talasoy mong magsadya, king pamagmasusi mi, karing miseryo ning kaligtasan. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, Kay kaante mo, itas sila ring puso yu. atas na lang, king Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. ikarapat dapat ang matulit. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabus, ing purian at pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangangad lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. King banal mong bundok, bilalag na yung kayang ligaya, arapan din kayang alagad. Si Janano para king lalapit ng kamatayan, nasa nung ituro, kapamilatan ng batas, ading propeta, king ing mi pangakong Kristo, kailangan niya pa mong dumalan kasakitan. Bayo yamiras king ligaya, ning kayang pamanyubing niya. Ulinita, kamberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Ikapin ing banal oy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, tugtog ming espiritu mo, antimayin titipang ambun, kreting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang bing mi pagtaksilan niya, at bayin ako sang lubdinaw ning biyana, king pamaylas at kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, pira sanad din mga iti, karing disipulo ng anak, wala niya iti kaingan, at mangan kay kaniti, uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay bading apunan, kinwa na yung kalis, pasbay pepasalamatan nakat pinuri, dinwang iti karing disipulo ng anak, kung na iti kay nga at minum kay kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ning daya ning bayat talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, ban kanita may patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan, kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o mapamakululong impa, ning kamatayan ating pangasabli ng mebye. Daramya kaya kay ting tinapi ning bie, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misilusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa, ning banal na kapulungan mong makalaganap, kay meto yato, ban may ganap yaking lugod, kambe ng Leo, ing papami, at Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari at diakono, ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Gana ka mula naman ding kapatid mi, amin na ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ding pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula din sablang mayaw na biket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat, magkamit king biye alanganga. Ban kambening wana Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ng esposa no, kambening wana apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka. King keka banding panawon, hapor yan at apaligayin da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenat kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalat ligaya kaya kawa Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Papamintu, king amano, yung talapangabos, at mibog king banal ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. O Diyos ay pamiginuming Jesucristo, sinabi na, karing apostol na, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantian ng banala kapulungan mo, laiming pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman king alangangga, ing kapayapan ng ginuman tabiya sana, kapilan man kaya kayo. Ito po may kakapatid, masyatamang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kapayapan.
Ning malugod at maganakatamong Ginoo, ing kordero ning Dios, sa minalako king kasalanan ning yato, nyanon tangkim birana kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat sa kasmi nga mana mo, kamayag na.
Manalangin tamo. O Ginoo, kaniting pamalanggap mi, karing maligay mong misteryo, pigkapilitan ming minampangganap, akapasalamatan keka. At kami paketi king karinan ning luwa, biriyan mo na kaming mirampulayan king tulang bunga ning kaligayan mo. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kapabaluan po, kilob na po ning panahon ning Kwaresma, maganap ing pamangumpisal balang Miyerkules, kay bat ding misang alas 6 ning abak at alas 5:30 ning gatpanapon. Dakal po salamat. Ing ginuman tabi kay kayo, Eka. ido ko yala rin buntok yot maniga po keng bendisyon ng Diyos. O Ginoo, bendisyon na mula ring talasal pantaya mo, ipaniga po mi, kambering bendisyon na mandatila kapilanman, at papanati mo lang tapat king may pabalita ning kabubugtungan mong anak, ban panerang paninasan at katatol yan kamtan, ing ligay ning legwan, ape pakit na, king mismong katawa na, king kapagmulanan ding apostol na, tiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, at bendisyon na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari na yung kaya katang kapag masusyan, yaw meta ng ini king lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya pa oras, kaya kaingan po. Sana min gusto ito kalahon, sana min gusto pagkunan, eme puso lalite, ang gusto ikakanakuha namin. Eme puso lalite,